Verujem da ste došli u situaciju da pustite česmu i da jednostavno nemate tople vode. U današnjem klipu ću popravljati jedan kuhinski bojler koji ne greje vodu. Dakle, koliko god uključivao i isključivao termostat, jednostavno nema tople vode. Međutim, interesantna stvar jeste da tinjalica svetli. Dovodni kabel je nastavljan, vidi se neka redna stezaljka koja je slepljena izolir trakom, tako da sam odlučio prvo da proverim da li ima uopšte napona u utičnici. Tako da uzimam merni instrument i merim napon 230 V. Tako da što se utičnice tiče ok. Posle toga pipalice mernog instrumenta stavljam na šukovile, uključujem i isključujem termostat, međutim nikakav otpor se ne pojavljuje. Trebalo bi da bude od 25 do 30 ohma. Tako da znam da je problem definitivno do bojlera ili možda do dovodnog kabla. Sada, bojler je potrebno isprazniti tako da zavrćem dovod vode. Najčešće negdje ispod sudopere nalazi se propusna slavina. I odvrćem slavinu kako bi voda iscurila iz bojlera. Nekih 2-3 minuta traje. Znači vrlo bitno da je zavrnuta voda. Posle toga uzimam papagaj klešta i odvrćem obe cevi koje vode u bojler. Voda, kao što možete vidjeti, curi iz bojlera, što znači da voda uopšte nije iscurila, tako da eto, to možete očekivati. I tek sada možemo bojler skinuti sa zida ili izvaditi sa police kada je u potpunosti prazan. Posle toga potrebno je odvrnuti 4 šafa, u ovom slučaju na ovom bojleru gorenje 2 sa donje strane i 2 šafa sa gornje strane, kako bi sišao gornji poklopac. Naravno, potrebno je izvaditi ovu ručicu od termostata. Kada sam skinuo poklopac, vizuelno sam pregledao situaciju. Prvo šta možemo vidjeti jeste da je redna stezaljka nagorela, tako da sam pomislio da je tu prvo prekid. Ponovo sam uzeo merni instrument, stavio na pištalicu, izmerio sam dovodni kabel i instrument kaže da je dovodni kabel ok. Iskreno iznenadilo me, prvo šta sam pomislio jeste da je problem baš na toj rednoj stezaljci, međutim nije. Tako da proveravam sve redom. Odvrćem beli i crni provodnik koji vode preko termostata i sigurnosnog osigurača na grejač kako bi izmerio celu situaciju. Treba da dobijemo otpor 25 do 30 ohma, međutim ništa. Postoji mogućnost da je problem grejač, toplotni osigurač ili termostat. Tako da prvo šta proveravam jeste termostat, međutim termostat je ok, instrument pokazuje otpor 0 i sljedeća stvar koju proveravam jeste toplotni ili sigurnosni osigurač koji se nalazi u samoj cevi termostata i on je isto ispravan. Tako da definitivno znam da je problem do grejača. Grejač je pričvršćen sa 2 stezaljke, naravno paralelno na njega priključena i tinjalica, tako da još jednom odvrćem celu tu situaciju. Ponovo sam priključio merni instrument i pojavljao se neki jako velik otpor. Nekoliko mega ohma. Odlučio sam da izvadim celu ovu situaciju napolje, tako da sam odvrnuo još nekoliko šafova kako bi kompletna posuda izašla iz plastičnog kutišta. Čisto ono da lakše mogu da priđem situaciji. Tu je potrebno odvrnuti još nekih 10-ak šafova, naravno ovo kutište koje drži cevi, termostat, kompletno sve sam skinuo dole i kasnije odvrćem još 8 šafova koje drže metalnu konstrukciju za plastično kutište. U međuvremenu odvrnuo sam i ove 2 cevi za toplu i za hladnu vodu, čisto kako mi ne bi smetale. Posle toga vadim grejač napolje i prvo šta mogu vidjeti jeste da je grejač popucao, tako da znamo da je problem definitivno do grejača. Međutim, šta me najviše čudi od svega ovoga da nije reagovala sklopka. Tačnije, grejač je probio i da je trebala reagovati feedova sklopka ili osigurač, međutim to se nije desilo. Tako da potrebno je nabaviti identičan grejač, što smo i uradili u međuvremenu. Međutim, potrebno je skinuti oba lima dole sa grejača, kao i ove plastične oznake za toplu i za hladnu vodu. Grejač košta nekih 8 do 10 eura, snage 2000 W i 230 V. Nabacio sam ponovo sve limove, kao i ove plastične oznake za toplu i za hladnu vodu. Vrlo bitna stvar je da ne pobrkamo slučajno toplu i hladnu vodu. Dakle, cev za toplu vodu je uvek ona duža. Naravno, kada menjamo grejač, uvek je preporučljivo staviti novu dihtung gumicu, nikako ne staru, iz razloga jer možete imati situaciju da jednostavno curi vam voda posle montaže. Vraćam sve natrag na svoje mesto, vraćam šafove na mesto i podjednako stežemo svaki šaf. Dakle, stegnemo jedan malo, drugi malo i svaki po malo. I na kraju sve stegnemo dobro. Također priključujem nazad i ove stezaljke, vraćam sigurnosni osigurač natrag na mesto. Također ova redna stezaljka koja se istopila morat ću je promeniti za novu rednu stezaljku. Iako je ona ok, međutim to se menja. Tako da ušafio sam novu rednu stezaljku i vraćam crni i beli provodnik natrag na mesto. I vrlo bitna stvar je isto da sve stegnemo.
Posle toga vraćam sve natrag ponovo u kućište, dakle moralo se izvaditi napolje kako bi se moglo sve promeniti. Sad primetili ste na početku videa da dovodni kabel je bio iz dva dela, tako da sam odlučio da ubacim dovodni kabel iz jednog dela. Naravno na njega nabacujem one hilzne, dakle to je uvek preporučljivo staviti da se provodnik ne bi istopio. Napravit ću jedan kratak test mernim instrumentom i kao što možete vidjeti otpor 25 ohma, što znači da je sve ok. I tek sada sve vraćam natrag na svoje mesto. Zavrćemo sva 4 šrafa, vraćam natrag u vitrinu i priključujem natrag na vodovodnu mrežu. Dakle, ovdje je isto preporučljivo staviti nove dihtung gumice kako ne bi došli u situaciju kasnije da curi negde. Pustio sam vodu, kada smo sve uradili, priključujem natrag na 220 volti. Eto, to je bilo to što se tiče zamene grejača na bojleru. Iskreno, ovo radim prvi put na ovom gorenje bojleru i mnogo je komplikovano, znači nije jednostavno. Čak novi grejač nije ni isti kao stari grejač, ali uspeo sam nekako da uštelujem. Nismo kupili nove dihtung gumice, tako da sam morao malo jače da stegnem. Dakle, kao što možete da vidite, bojler greje vodu. 2000 W već se osjeti da je voda mlaka. I eto, nadam se da vam je pomogao ovaj klip, naravno vi napišite u komentarima vaše mišljenje, da ste nekad imali ovaj slučaj, da ste rešavali, naletnica ide obavezno i mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!